Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam takasngi. Ka Office of Commissioner of Excise kala ai ya ka jubab ya ka RTI ka ba uba sambor lang dingdo ulapan jubab halor ka jing IT shakaway ka company ka bana shabar bandom ya ka khajna habakran ba kinong tho kubor way na ki try dukan wine store uba sambor lang dingdo ulay thu ba katrat excise kala ai jubab halor ka RTI ka ba upan ulay thu ba ka sarkar kala IT Shakaway ka company ka banabar banum ya ka khajna. Kani ka company ka banabar ka baka sarkar kala IT la tip kateng kum ka Desi Tech Info System Private Limited ka badena Hyderabad. Kani ka company kan pet berkmi bad kan shimti banlum ya ka khajna ha ka jaka jongkatnan excise. Uba dingdo ulay thuru baki try dukan wine store kan haban siu Sun Peasant syakani ka company ha ka ba ha ka shisnem da kispaklur ka pisa kan satu shabar ke jilla. Kabalada ka sarkar kan numhi kalala ban siu tulop ya kinong hikai bat kiwe kinong tre sarkar ki bami ban yakhi bat dawa siu ya ka tulop jangki. Beros kata dengan peningai pi, yang ini buat 20% bengi nyok nak ni kam ko bengi tre nai. Timenta tu ko RTI bangawak mengape ini kila mention naka apa persen kila anu stam kasan persen. Mun isu tu kani kasan persen bagi shim nengi gidi benbiang yang kata settle sistem private limited dah asuhan no besata kan tilada pihak heni ya ka business bengi tray bor we jalan makani kamdei tang ya ka we district kadi ka state bro we ti 1% jong ka volume of business bengi tray bor we jalan ka apa di spa crore te mentari spa crore kan drain kai ka revenue jong ka state kan dek suni settle system private limited banapo Hyderabad long kabujing ya ni kajela ka beret ka bawa teng wat ban siu hak ka tulop jung kinong tre sarkar musim kuma ong mene babun ba mi ban sakhan leh manta ban ya yo ni ka ba ya ta ka hak ka jung ki tika kita ne pode habi di ni ka ai long lada ka dunai jung long kabujing ya i betre ka tengah personally lagi dia mau pembelian du pengalisyon kani ka RTI application no ngi lada ngasya slash no kani ka 5% profit margin yang ai miling ngi bun business situation ngi we ki no tre ki ngi permi nang tu ngi ai kam lang no tu te kum ngai lagi pe ki no tre ki bang permi nak tu ka ki bang nga pensyong no tu no po bukan nei no po sam kamti tu nga penrung no tu pom iwe tu parking iwe parking lot iwe te mentar ade itu ki break baju emitang kan ni kami kita terbuat je tu kompi iwe ba la contribute ya fikili tan jikili te stang ki beraban jubah ma long ta kan long pile ki apa snap show ini ki traditional kan nomor ya kan ni kami ni tu nakaliang ka session tu kila khat ini meeting tikir kila ada pai da jing tho kam dei ba ki triple snow sarkar jila kila ada pha da jing tho kila ada kerpat hi pada pilih ki subah da konsat lang te ya ki badan hakani ka business kan sementara alhamno ka sekretariat kam dan skor shoot ni ngi try jila ki betre ni kam along bakala susam no be kita ki consultancy mo ki buan namba teng no syukur no la habi keno asu inu ikan kadi katahi kajing fo jing peni jong sarkar habi de betul saus nemen syat koyer one house one that house de ke tapi bakani kam biang kam betrai pi menswa porga sarkar ka peni ek to central bonded warehouse kajing prisno tu ka sarkar ngi kan long ba da kajing mi jong ni central bonded warehouse mot ka revenue jong ka jelah ka khajna bakandung ka jelah mot kanum dunang syuk deh makan dunang syuk leakage of revenue tementah padang saus kan mensua bilang pemi tak sini bonded warehouse pidi ban sania soal kata kan mentah kan introduce kan sistem ini mlak maksud tu te berkatai kowe kan ban ni kebusuk pangmat dia kalomba kemupidi yang ni kani ka sistem info system private limited yang ni beriu bar seni kani ka ya kani ka firm ni kani ka company ka berbase di Hyderabad mau beriu bar seni kani ka firm ni di New MP Singhania ni agni ka official address ni Shillong ni ka care of Eldorado Building Jail Road Shillong kita lang break ban ni sebut ada kum gani ka kam ada uyo hi try jala jong matrai kin bun na ki ban mi sabar ki ban persya long menta di kiyo ki ki bar sala long ngam kiyo banya jai ka kam te ngomong mga persya iki ha jingi try business idang kam tamalong
Kaya ka ba ngidi bandan ngi halor ngidi bandan ngi halor kay. Ngomong ba haji ngi kami dan kami ibadah selang dan kami kuwi jat menteri. Tambah ba kaddo nya panong try bit ngi pedete ada tak.